Evo, dragi moji, kako smo obećali, došli smo u posjeti kod gospodina Zuli Asana, gdje su mu prošlih dana otpušili kanalizaciju, počistili unutra, sredili, uredili sve kako treba, zahvaljujući gospodinu Muju i organizaciji SIPN. Evo, gospodin Murati Mujadin neka nas provede sve što je urade, kako urade, da vidimo. Evo, on će ni pokaže po red. Evo ovdje, prvo da vidimo ovdje što je, ovdje neko kokošarnik ste radili za njega, a? Ovdje je jedan kokošarnik sam uradio, da bi čovjek živio od kokoši, mislim da ih hrani, da mu dava jajca da koristi. Sam mora jedan kokošarnik da se složi čovjek ostaje. Dobro. Ali svega treba se održava, ima tu i zaperene, kad će dođe da se istere, će se opere, u kanalizacija i dole će ide u... Dobro, hvala. Drugo, poslije WC, kaj što mu bio zapušen. Mu bio zapušen WC, a? Sve zapušen bio. Evo sad vidimo da je čisto, po skilti sam uveo sve to ove, češma sam mu opuštio, zapušena mu bila i češma, sve sam mu doveo u kanalizacija i u glavna to. Dobro, dobro mu jedan. Ova soba isto mu bila sve... Zapuštena katastrofa, je li? A možda i vide smaja. Ne znam, a bio to, ali 100% vidio kako bilo sad ovdje kod vođa. Ja? Ovdje sam ja farba, jedan put spoštiv, dva puta farba sam na tome. Ovdje isto mu bilo to da sam radio siropom okolo, da mi stavim neko stvari, nešto teša. Vratiće sam mu radio isto. Dobro. Ova plastika, ova, možda smaja, zna kako je ovo sve. Ja sam ga iščistio, sam ga doperao sve tome. Dobro, vrata isto. Sad ne bide. Dobro. Ne sad baš nešto, ali inšala još će se to čistiti. Štinka i dalje još uvek, ali što ćemo? Ovo isto prozor, već su mu stavili mušinke, jako mu se gledat. Aha, sad je zaštićeno, znači? Evo i ovo je zaštićeno i ovo je zaštićen. Evo ulazimo unutra u kupatilo. Evo u kupatilo. Još ne je baš sredano. Ima ovdje još da se sređuje, a? Znači ovdje je bilo zapušeno i kada i WC. Ovdje isto, svajamo da vide kad je došao ovdje. Možda ne mora dolezao što štinka. Evo sve sam u to švarja bila katastrofa, keramika sve bilo, ovdje sve sam mu čistio. Ovo isto voda bila katastrofa, ne mogla da se omije ljudi. Ni slavina ne funkcionisala, ni ništa, sve je zamenjeto, sve je promenjeto, sve je drugo. Tako vidimo da je čisto i gore i ofarbano i ovo. Ofarbano sve, ali još malo miris, ono što bilo to. Gore? Teša sam ovo. Gore teša, gore sam riba, sve sam izbacio te smeće što bilo. Znači ne sme gore ni koza, ni kokoška, ni ništa više gore, da ne dolazi obzir. Nema šanse, više tu je, ja će metam na minus. Ja. Ako treba i njih, ako ne sluša. Ako to više, ovdje još nije ribano. Evo ovdje. I ovdje se radi nešto, a? Evo ovdje smo radili. Evo da ti ćemo i gospođu Asanovicu koja čisti upravo. I tako treba da se održava stalno Asanovice. Ako ne u protivnom, od malci će binjete, Boga mi, opasno će se karamo, će se... Evo i Mujo ima zadužba, Mujo ima da me kontroliše, da me gleda, da se čisti, a se čisti, a se što se radi, mora da će se čisti. Ovdje treba, a se kreće? Ovo smo krećili sve, ovdje smo krećili. Samo onda kod ovdje mogo biti ove ne pobeljalo, znaš, ali čudan spred mora... I tu i da pobelje kako prije, je? Jer crno mogo biti. Ovdje znači okrećeno je. Dobro. Dobro, gospodine Mujo. Ovdje tepisi dolje, isto se prave, će subaca, čisto će biti. I oni će subacati, da? Inšala se nadamo za ovakvu pomoć da se održava. Znači, ali više mora da se kontroliše, da ne dođe do takve više. Ne daj Bože, inšala. A sam već sad si čula? Nema više da se desi take. A sam već se kaže nešto. Kaži nešto, a si zadovoljna što ti otpušili ove kanalizacije, što ti ovo... Zadovoljna si, neće više tako da se desi nikad, ne li? Ne. Bravo, aj će vidimo. Ne smo koje krmojica. Bravo, ne znači, ako ne si, aj će vidimo. Znači, treba se čistiti, treba Mujo, zahvaljujući prvo odjavo toda što poterale, drugo, najzahvala pripada Mujue. Mujue najzahvala, znači, bravo, prvo Allahu, pa posle njemu. Što sredi, što oči i tako, znači da se održava, ali nemoj više da se zabataljuje. Evo, voda teče, funkcioniše, sve više, samo ruka ako ima čovjek, onda da ne da, onda mu se iskršiti ruke.
I vrate moju si treba da ofarbaš. Vrate. Dobro, ne treba, samo se očiste da si... Ove isto će se, ove samo malo. Možda se, ova možda moralo da se ofarba ova. Ova mogla da se Pa reći ofarba. ja sam nikam da... Ove gore stvarevi se gore, a? Sve sam stvari, ali ima... Onda će mora da se neko je šifonjer, neko je kad bi imala majku nešto. Pa U tako, tom mora. smislu nešto, znači... Taj smo trebali... Gle kako im je nametana ovdje, na primjer. Veš? Sve iz ove mu soba sam izbacio. Sve naše. Žao. Iz armenua, tu je zapuljalo, Ali ta njegova soba, vam mnogo slika, još. Njegov povišiš ti, ovdje ne, sve ne ovdje. Ovdje štimka. Evo gospodo, to bi bilo to ukratko, znači ovdje, pre eto kako navodim, muj ovdeka i koza držalje. Ovdje smaju. Ja. Kokoške se zrane, znaš, zajci, sve bilo ovdje pod maska, samo si mogla da uljezeš. Ja, Ali ja bravo. za Allahova pomoć sam iskočio, sam došao tada da se počistim šala i da ne se drži više, ove nikad ne se drži. Da ne sede se više nikad ovake. Evo i Django obećao da će kontroliše, Da se čisti. da će se čisti, mater da će kontrolišuje, da će ovo, da će nekoje put da je upozori, znači da ne se zabataljuje take. Da ne se dozvoli. Asana ne znamo gdje da ga nađemo, Jasan da ni posvjedoči da će binje od njegova strana u redu. Ne, doma. Dobro, ako samo smo pitali, ne je problem. Eto, toliko, dragi moji, znači, završavamo ova naša reportaža. Poselam i svi. Evo, veselja me, Poselam vam svima tamo, poselam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I od mene. eto i od Asanojcu seljam imate svim Selam tamo. svi. Evo, pa se čujemo nekom drugom prilikom, znači završavamo reportaža ovdje od Asana. Izvinite ako smo bili dosadni, pa se čujemo nekom drugom prilikom. Ćao, pozdrav.